illegal immigrant tanthokadobni adubu hojik impression da prajada hanganda mapan gi mina rule tawbani haibasi public ki opinion ne akhoi mina rule tawbna te aina aduna moigi performance satisfactory oidrabnina mapan gi migi rule ni akhoi migi na te haire adu madam gi question du ai pajan khangjei moina free movement regime leiba adagi mapan gi Myanmar gi mi laga village humanga le maduna village 950 dengat kiba adu mayam du lei village du illegal immigrant cut off date 1951 dagi tamthok ki daga dauni national register of citizen matungena adu gi decision du Mr. Bala sahab na lobang amni ma masamag home secretary le ramni I governor ki ADC oijara me Jammu Kashmir da governor ki every month da report pi president da copy home minister chali law and order ga everything included in the report and home secretary na state kunipal la kunthra ne manga gi report paramgani he is fully aware of what is what in every district of Manipur not just the state alone aduna adi khangama mi adagi mana served toramba home minister to India ki second most powerful man ni so he has got de facto sanction to do what he wants but why is he not doing it aduni koina machida wajari ba aduna mapan gi please hear this clearly Mr. Governor sahab public na hai mapan gi mi gi niyam ni akhoi gi mi gi rule natre haina asigum bagi feelings hi public le re so you please be kindly bear this question where have I gone wrong Other please bring where 65 Maitais are 65% of the population of 35 lakhs Other we are the majority but all are equal in this state in democratic right mi kudimi right lay aduna kindly bear with us that something is wrong somewhere aduga second question amana issue haijage back to the paragi kanabada former chief minister ki matamda recruitment process am tauki adubu job to p ne na mi kudan job p ne na do job to declare to will this present rule government honor that or he will cancel it adu muso answer to biyo aduga second portion amana dain hane saina mapa legidraba thabak toramba adu lehori ma macha sing du mapai mot p ne ju governor su appeal da orabani all departments of Manipur government adu bawa honor to bidri awaba medium laire so do something for the public if not just solving the problem problem solve to gi su aina hijack re mount power lai ma solve to dire aduga second question amana aigi site gi has the governor gone to every district of Manipur yes that's questionable he has never gone there is precedent I Governor Nair Saab to army le rame thagat chabanate Nair Saab ke tamda kangpuk piga tamil lo mar chalaga praja do unaraga praja gi views do bi district tra trogni Manipur gi chapiyo you are the governor no one security later di kanad le doino yes aduga MLA do suspended animation le su mafam di MLA su lao mafam di pradhan su lao mafam di meeting lao I want to hire rao darbar tausi village tarak pulaga tausi village manga pulaga tau chatpi mafum horingda adu chatte imphal ga raj bhavan ga maximum secretariat gi hena chatte yam of the kangchup phau chatkani so we are now not very happy I samagnate public is not very happy with you honorable governor sahab aduna you can do lot of things for Manipur please do something matam sangna kogi active service the so koi service toraga su laibide adubu president's rule amada legada governance ga hozik Manipur gi context gi angkana Manipur da leriba president's rule sida leriba governance ga ani se kogi kitang khena bagi podam khang masida praja singna su president's rule se muk pamakta bana mar kanda popular government sembiro habagi possible laikre even akogi lok sabha gi keno the so parliament gi floor da su habitare akogi MP na su president's rule sigi matang da akogi yaning da bagi possible laikre adubu president's rule se mak extend ti tawkre dubu maru oina kogi president's rule manungda kogi leigada ba governance se asigi matana kitang elaborate toraga habiu pawun notice ki views da khuramjari
अदु अहानबदा क्वेश्चन अमतंग प्रजाना हंगदोबदी गवर्नर इन काउंसिल प्रेसिडेंट रूल दा लेगदोबने हाइबदी गवर्नर मथंदन रूल तौबे यारोय मागी एडवाइजर अनि होम लेगदोबनी अदुना कैबिनेट की रोल ओइना पुबा अदुगा एडवाइजर सी ना काउंसिल फॉर्म तौरमी अहाम द मणिपुर दा 1994 दा प्रेसिडेंट रूल लेरमी मतमदुगी गवर्नर दु जनरल नायन ओरमी मागी एडवाइजर दु HD गोस्वामी फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी अमा सेकेंड एडवाइजर ना PP श्रीवास्तव फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ होम अदुगा लेटर ऑन PP श्रीवास्तव ची नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मेंबर ओरमी अदुना हाइबदी डिसीजन सी गवर्नर मथंदन लौब नतेबा एडवाइजर सिना कैबिनेट अमगी रोल तौरगा मी अहुम की कलेक्टिव डिसीजन नि डेमोक्रेटिक ओइना डिसीजन लगोदबा हजिकी दी इंडिविजुअल गवर्नर अमना चीफ सेक्रेटरी अमा लेरगा डायरेक्ट डिसीजन लौरे चीफ सेक्रेटरी की थ्रू द ऑर्डर्स जो पास तौरे अदर वेरियस सेक्रेटरीज दा लौरे अदरी अखोइना निंगसिंग बियु ना स्टेट ओइजिंग दा यूनियन टेरिटरी ओरिंग दा IAS मैम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओइबरा सेक्रेटरी ओइबरा मागी रूल दु एग्जीक्यूटिव मी अदुदा बैक टू यूनियन टेरिटरी स्टेटस लाएबा डेमोक्रेटिक रूल ली लेतरेबा इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन दा वन मैन रूल यादेबा डेमोक्रेटिक रूल अमा लेगदमनी बाय काउंसिल अमा यावरगा काउंसिल इन द फॉर्म ऑफ एडवाइजर्स 2 or 3 अदु मैती प्रजानाम बो प्रोटेस्ट तौदेबा अखोई पॉलिटिकल पार्टी हम जो हाई दे अधिक वेरियस करेनी ग्रुप में हम दो कोकोमी हाई बिरो एमू को हाई बिरो नोंग दाई दे करिगनो एडवाइजर याउड्रिसी वन मैन रूल सिबु डेमोक्रेटिक होइब्रा कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा हाना प्रेसिडेंट लेरमे 1994 दा we had 2 advisors गोस्वामी से लेरमे PP श्रीवास्तव से लेरमे why not now why ना हाई बंग अंबगी courage out दबरा knowledge लेतबरा और you are not interested हाई बगी impression हम पी रेबा not interested है हाई निंग दे मरम दी public चु हाई various group में हम सिचु objection दी जा तौरी अदुबु फजन तौबियो मसीदी अखोई की राइट नी डेमोक्रेटिक राइट नी आहा मदद तौर मब्दे हसी के दउ तौदरी नो अदुगा सेकंड पॉइंट अमना इमीडिएटली चीफ सेक्रेटरी अमा रिमूव तौखरे आई चीफ सेक्रेटरी दुगी मतंग दसु प्रोटेस्ट तौर मी इन द फॉर्म ऑफ डिबेट ता अदु पीके सिंह दु मागी सपोर्टर नते ही हैड वन एडवांटेज ही स्पोक मणिपुरी मैतेगा नागा का कुकीज की पल स्टेट खंगेबा सिदा सही आम कोई ले मरोन खंगम दिना माना के हुमा रानबम तौर दी हैव एन इंक्वायरी रिमूव हिम गिव हिम अ फेयर चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ और यू हैव अ रेगुलेशन टू चेंज हिम बट देन रिप्लेस हिम बाय मणिपुर कैडर IAS ऑफिसर अदु मसोइन हाइजग्रे अदुगा सेकंड पॉइंट अमना अइना चिकी प्रेसिडेंट रूल सिदा स्टेप बाय स्टेप हाइजरके यानिंग दबदी रिफ्यूजी हाइगद्रा IDP इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन में हमसे रिलीफ के बम थंबीरे चागम पीजरे दालम पीजरे इरोमबम पीजरे असीद पीजदना चाही अनी मखाई थंबसिबु मोइद करी फाइनेंशियल रिलीफ पीखरगे कश्मीर दगी चेलकपा कश्मीरी हिंदू हाइतारे को पंडित को भी मोइदु दिल्ली दा जम्मू दा कैंप त लेरसु मोइद 10,000 rupees per month पीएबा अखोई के रिलीफ कैंप त लेबसी फैमिली हेड हम द गिव देम सम मनी what you feel is correct 10,000 rupees पी करा 9,000 पी करा but पैसा दे पी भी होबा पी दे दुसु अदुगी अखोइना साउनिंग बा मसुलै मोइना डीमिलिटराइजेशन हाइगदरा मिलिटेंट हाइगदरा नोंमै मैम फाबदु वैली द तवी चिंग द तौदे हाबगी इंप्रेशन लेरे कई अदुदी डिस्पैरिटी दे लेरेबा अदु मसु अइना प्रोटेस्ट तौजनिंगी अदुगा सेकंड पॉइंट अमना मणिपुर गवर्नमेंट ना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन देगी विड्रॉ तौग्रे मसी ट्राइपार्टेट डिसीजन नी मणिपुर गवर्नमेंट भारत सरकार अदुगा कुकी की ग्रुप तुगा
ahum soi tawda manipur government withdraw tawgradi karigino bharat sarkar na ab hajipu suji mu renew tawbagi wakhal leirisi constitution makhadadi law and order ga land gadi manipur government makhadani manipur government hajik ki president rule or badi leiriba government chi manipur ki government ne magi su decision lob ya in favor of the public of manipur population basis yeng biro adi demographic structure yeng biro valley the mi kyam leba ching the mi kyam leba group kyam leba decision lob yo but it cannot be undemocratic aduga last ta sima jo haije ki ge north east development ministry enam leidna donor aina donor da cookie militant group kharana chithi iraga akhoi gi german road chi recognize to bi ani iraga mana chithi iraga manipur government na kai do mo honor to do no there is no need to honor it maram di again repeat chief engineer pwd na ra akhoi na di recommend to de german road chu to de tiger road chu to de inter village road to moina german road aina semjo khibani without the permission of any authority aduga kari maram gi damta bureaucratic letter amada why so much of importance why the governor na kari damak to public ta consult tawdri do aduga governor na if he is acting in a manner that I manipur gi damta seba tawri manipur man tha taruk sure pothole मैम सिबु कवर तौगिरबरो तौद्री लंबीदा लंबी डेवलपमेंट तौद्री ओली वखोइना हाइबदी डीसी इम्फाल ईस्ट डीसी इम्फाल वेस्ट ना युम थुगाइबा होरे असि थुगाइबा होरे ना अदुदि कोई डेवलपमेंट नते अदुदि टाइमिंग जु कितंग चादे तौबियु अदुबु हाजिक तौबदुदि हान प्रॉब्लम मैम से हान सॉल्व तौबिको अदुगा प्रॉब्लम अमदा आई सामकना कारगिल दिवस डेटा गवर्नर की स्पीच तारुरे बकोई कोनुंगी होल दुदा मान आरे फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व टोनी है ना अदुबदी ओपन एटलीस्ट फर्स्ट टाइम द कमक तो रहे वो ऑपरेशन जे हाउ यू कंडक्ट गोइंग टू कंडक्ट द स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर दो कहीं तो हाई दिएगा अदना हाउ आर यू गोइंग टू कंडक्ट इट 280 कंपनीज लई कंपनी हम दा मी चाम गतरा ले अदु द ऑर्डर काइंड ऑफ पी दो नो अदना प्रजादम ता है जगह 1990 the pure experience ni Punjab da KPS Gill sahab na police district form do wi akoi Manipur ki problem si Churachampuram lai re Koktrugam lai re Yangang Popiam lai re mafam mahum le adu police district form to biro natra ke SDPO do directly SP operation maga thambiyo SP operation do CRP ki officer mapiyo or anybody you want to make Maiti natante anybody but operation asi matang the mafam sida nomi ka pair di kanana chakado you know who is responsible who will go there how to immediately operation room the map mam the asi SP ji tharo asi ki inspector ji tharo asi group tharo abain operate of you successful hoini hojikti mi laga village am the laini nobody to give orders nobody to patrol the buffer zone nobody to execute and after that faraga the police station pig dawni india gi law dadi aran ma taro di faraga police law pbu asi hairaga next question dai laksage I have got more answers okay pawone am phazana khoi elaborate to bi khre khoi gi tohoning ba have tare khoi gi law and order gi situation phattaba duga leiriba mari lenaba department sings na authorities sings na torokada bathabak sings de khoi gi praja sing expectation duga khoi torok pase khena batugi matang dane khoi thambiri se khoi gi pawone sung sai thambi ke ba khoi gi former chief secretary khoi gi Dr. Vinit Joshi se khoi gi masi lauthokra matung da anauba chief secretary ama khoi gi chaliba chai sigi July gi that 16 da known appoint tokibani na Punit Kumar aina anoba chief secretary ama koigi ai mathang se koigi ngasai koigi hojiki leriba president's rule gi manung da koigi eviction gi process ki matang su thambi kra koigi masi matang matam chai cha de habagi pot am khak sulai afaba khongthang ni but koigi matang cha da bagi pot am khak tuni masi gi matang da haba tar koi former chief minister su koigi illegal immigrants sing jangsalak gi matang da koi special intensive revision gi matang da koigi BR election ga mari le da haba tar koi ECR da local steps sing
khoi gi matang da su khoi phongdok kiba su lera bani hause illegal immigrant changsalakpa illegal immigrant singsina khoi gi lam khopchila kan da khoi gi anoba village oina tasalakpa adu dagi ma khoi gi political demand torpa dagi khoi manipur gi thoi ba conflict se thorpa gi pot ma khak su lera bani adu itaragadi khoi gi presidential leading and manung sida khoi gi mapung fana khoi gi illegal immigrant sing se takthok na bagi process se khoi gi yam effective boy ba process ma khak to ba se yamna tangai phade amna khanbi bra kamai thamini ba Madam, question say, yes, jai illegal immigrant is tanto kadamni. Adubo, hojik impression da prajada hanganda. Mapangi mina rule tawbani hai basi public ki opinion ne. Akoi mina rule tawbana te aina. Aduna, moigi performance satisfactory oidrabni na mapani migi rule ni akoi migi na te haire. Adu madam ki question do ai pajan khangjai moina free movement regime leiba adagi mapan gi Myanmar gi mi laga village humanga le maduna village 950 dengat kiba adu mayam du lei village du illegal immigrant cut off date 1951 dagi tamthok ki daga dauni National Register of Citizens matungena adu gi decision du Mr. Bala sahab na lobang amni ma masamag Home Secretary le ramni ai governor gi ADC oijara me Jammu Kashmir da governor gi every month da report p president da copy of Home Minister chali law and order ga everything included in the report and a Home Secretary na state kunipal la kunthra ne manga gi report paramgani. He is fully aware of what is what in every district of Manipur, not just the state alone. Aduna, adi khangamami, adigi mana served Toramba Home Minister to India ki second most powerful man ni. So he has got de facto sanction to do what he wants. But why is he not doing it? Adunia koi na machre wajari ba. Aduna mapangi, please hear this clearly, Mr. Governor Sahab. Public na hai mapangi migi niyam ni. Akhoi migi rule natre haina asigumbagi feelings he public layer. So you please be kindly bear this question for where have I gone wrong haina. Other please bring where 65 Maitis are 65% of the population of 35 lakhs. Other we are the majority, but all are equal in this state in democratic right. Mi kudimi right lay aduna kindly bear with us that something is wrong somewhere. Aduga second question amana issue haijage. Back to the Paragi Kanabada, former Chief Minister ki matamda recruitment process am tauki. Adubu job to P ne na mi kutan job P ne na do job to declare to will this present rule government honor that or he will cancel it adumu answer to biyo. Aduga second portion namana dain hane saina mapa lai gidraba thabak toramba adu lehori ma macha singdu mapai mod pi ne ju governor de appeal da orabani all departments of Manipur government adu bawa honor to bidri awa ba medium lai re. So do something for the public, if not just solving the problem. Problem solved to be su aina hijack re ma want power lai ma solve to dire. Aduga second question namana aigi site gi. Has the governor gone to every district of Manipur? Yes, Chatte. that's questionable. He has never gone. There is precedent. I Governor Nair Saab to army le rame thagat chabanate. Nair Saab ke tamda kangpuk piga tamil umar chalega praja do unaraga praja ki views dogi. District tra trogni Manipur ki chapiyo. You are the governor. No one security le itradi kanadle do no. Yes. Aduga MLA do suspended animation le so mafam du MLA so lao mafam du pradhan so lao mafam du meeting lao I want to hire rao darbar tausi village tarak pul laga tausi bridge manga pul tau chatbi mafam horinda adu chatte Imphal ga Raj Bhavan ga maximum secretariat gi hena chatte yam of the kangchup phau chat kani. So we are now not very happy. I samang nate public is not very happy with you, Honorable Governor Saab. Aduna you can do a lot of things for Manipur. Please do something. Asi haragai second question ji answer do jare. Okay, am ngai je pamu akhoi gi president's rule marung da khoi gi lenga
liba khoi governor na khoi leiriba manipur gi kajin ko ya hojik maroi na khoi national highway sing da chathok chachin ya de bes khoi gi yahan gani habagi mamang da phungdo khraga so khoi gi yahan bangam da ba masida khoi gi mang thabira kan da khoi luching ba ma oina khoi na mang thabira kan da khoi gi praja sing na pam ga da ba yam effective hoy ga da ba step sing lokhot pi da ba tuna maram ora kani khoi praja sing na president ru se pamak ta ba gi pot ama khak lai ba se ai ozara